So uwo muganga rero ni umuganga ubyaza wo kuri centre hospitalière do Kikore. Kikore. Uwo muganga rero yagaragarimo kubyaza umugore, arimo kumubyaza amaze kumubyaza amubaga amudoda nta kinya. Umugore bivuga ko yapfuye, ariko nabonye abantu bose babyamaganye, ariko bivuga ko umugore yari umurwandofone cyangwa se akaba ari umuswahilofone. Iyo tuvuga umurwandofone tuba bavuga ikinyarwanda muri Kongo, umuswahilofone tuvuga bavuga igiswahili. Bivuga ngo andi moko yose yamaze kubishyiramo ibita abanyarwanda, niyo mpamvu no kubafata nabi. Ariko nabonye ministre w'ubuzima wa Kongo yavuze ko biteye isoni, ndetse ngo muganga bagiye kumukura ku kazi ku buryo azarinda apfa atongeye guhura n'umurwayi. Uyu munsi hagaragaye undi mumeya, witwa Azihai Shiterna. Azihai Shiterna ati yavuze ati twebwe ntago twitaye nawe arimo kuvuga ati turashize Netanyahu niba utabasha bagura minisitiri ntebe nyine wa Israel ubona perezida wabo urumva hari zoga avuga ati niba mutabashije kuyobora muveho abandi bayobore, cyangwa se niyo ntambara mumenye mwemere musabe imbabazi mumenye tuvuge ko twatsinzwe, kuko igihugu tumaze gutakaza umujyi wose. Urumva umujyi wose kubura sabose ukajya hasi. Ikibazo gikomeye, tumaze gutakaza umujyi wose, kandi nure wundi nawe avuga ko maze gutakaza naho umujyi wose. Ibaye imijyi ngahe? Ugeze umva Israel bitangaza ibyo bintu? Ugeze umva hari ibinyamakuru bivuga byo muri Amerika bya by'Iburayi. So ariko ibindi binyamakuru bivuga ibi ngubu ni inkuru Al Jazeera, kandi baraturanye, sibyo? Al Jazeera niyo muri Qatar. Yego. So uwo rero Azihai Shiterna ni meya yavuze ati ntitwitaye niba mushaka gufata Libani, kuko Libani mu majyepfo ya Libani hari ahantu hatuye nako mu majyepfo ya Israel, mu majyaruguru ya Libani, ariko mu majyepfo ya Israel, kuko Libani mu majyepfo ya Israel. Urumva baraturanye mu majyepfo, uruvuga ngo ni nko kurwana n'u Burundi, Rwanda ruri mu Burundi buri hepfo yacu. Yego. So no kuvuga ngo hari ahantu hatuwe n'abayahudi, Israel ivuga ko ushaka kuhigarurira kuko hatuye abayahudi. Libani nayo ikavuga ati reka ni iwacu, na ahacu ngo hatuwe n'abayahudi. Urumva ikanavuga ko ahantu hose hatuye abayahudi hose ataraha Israel. Urumva ataraha Israel. Ubwo rero no kuvuga ngo uwo mumewe yavuze ati twebwe ntitwitaye na mushaka gufata Libani na mushaka gufata Irani, twebwe icyo tureba nuko abaturage bacu bashize, imitungo yacu ishize. Nuko yavuze ati dufite amasegonda 10 yo kwihisha, yo kujya mu bwihisho, niyo masegonda tuba dufite 10. Uvuga ngo zamburizi zabo zibaburira kujya muri tano kwihisha. Urumva zimenya ko Misiri je habura amasegonda 10 Misiri ihitinga target. Misiri se bayisiga amasegonda 10. Niyo baguhisa ntago bayisiga. So ubwo rero bigatuma bapfa gutyo. Hanyuma anavuga yuko kuba ngo ikibabaje cyane ngo nuko n'abaturage babuzwa guhunga. Urumva ikintu yavumbuye yashyize yahayisi ngo abaturage ba Israel babuzwa guhunga ngo kubera yuko ngo kugira ngo batazavuga yuko Hezbollah yabatsinze, kuko Hezbollah n'umuntu yavuze ko igomba kubagera mu kidaturwa, nta muzahatura. Yego. Urumva ngo bararasa abaturage bagahunga, ibitero byahagarara bagahita babahinda bakabagarura bya bitero bikongera bikicamo abandi. Ubwo rero bakaba bavuga ko bamaze gutakaza umujyi wose. Ubwo urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Ubwo ni bya bitero nyine bya Hezbollah kuri za ntuza zabo bakoresha za drone zabo bita FPV, ntago twazivuzeho kare. Hasirani hatari. Yani zikoresha sensa zikurura ubushyuhe, kandi nta kinyabuzima cyabo kidafite ubushyuhe. Uriya ni inzoka mu mazi n'amafi abafite amashyuhe imbere. Urumva inyuma kuri bo bakonje ko imbere hashyushye. Rero iyo drone ikoresha icyo bita sensa, izo drone zikaba za FPV, zikaba zimaze zenda kumara ibimodoka bya Israel. Kandi urabizi ko Israel icyo yakangishaga ibihugu ari ukurunda ibimodoka n'imirongo minini y'ibimodoka ikagenda. Nuvuga ngo igihugu cy'Uburasirazuba bwo hagati cyabonaga Israel igiye kugitera n'ibyo bimodoka byayo, cyagenda kibona ko gitsinzwe birangiye. Ubu rero ibyo ngibyo Hezbollah bikuyeho, bya bimodoka byose muri abituraguritse babimenagura. Bikaba ibyo byatumye rero Chief of Staff wa Israel avugira mu nama y'abaminisitiri yobowe na nyakubahwa minister Prime Minister wa Israel witwa Benjamin Netanyahu. Uwo Chief of Staff yavuze yuko ingabo za Israel mu gihe gitoya ngo yatanze icyo bita red flag inshuro 10, yamanitse red flag inshuro 10.
zirenga 10 urumva yego ni nko kutabaza banga kumwumva ni nk'intabaza banga kumwumva ahubwo atari ku mu by'ukuri ibyo nababwiraga ubu ngubu igisirikare cyacu ntabwo kiri kuri kalibre yo kurwana izi ntambara dufite ubu ngubu none ahangaha ikintu cya mbere abasirikare ba Israel nta myitozo bafite ihagije imeze nk'iy'aba Hezbollah bahora ku ntambara bahora biteguye kuko bamaze imyaka myinshi bitegura kurwana na Israel na Amerika kuko bavuga ko bazarwana na Israel ko bakaba babize neza ko Amerika izabizamo cyane bitewe nuko nyine bitewe n'ishingo rya Israel ko ryagenze nicyo ryari rigamije ubu ngubu nicyo kirimo kugaragara muri iyi minsi ariko biragaragara yuko Israel isumbirijwe cyane nayo ariko Iran yo barayirashe muri make nuvuga ngo yo nta kintu gihomba cyane nubundi barayirashe yego barayirashe kubwirinze bwayo bwananiwe gukora hakiri kare birangiye bayirashe ubwo abihishe mu myobo n'abihishe he nibo barimo kujya gute barimo gukora riposte so ubwo rero ndumva ari ibyo ngibyo mu gihe abari bahugiye rero mu kurasana muri Iran no muri Israel Uburusiya bwarashe muri Ukraine misile 1000 na drone 924 yego uvuga ngo muri make ibinyamakuru byose byanditseho ngo Kiev under fire umurwa mukuru Kiev yavuze Kiev ubu ni nka Ukraine yose ubu bavuze umurwa mukuru nyine bivuze Kigali buryo buvuze u Rwanda yego bivuze Washington buvuze Amerika bivuze Riyadh ubuvuze Saudi Arabia urumva ni ukuvuga ngo rero Ukraine nayo iri ku muriro ukomeye cyane imerewe nabi cyane ku buryo barimo kwiyasa nabi nayo hanyuma ikindi nuko Burusiya bivunyiriza muri Perezida Putin batangaje ko iyi ntambara imeze nka ko irenze na Covid naho urumva arimo incyuro nko Burusiya bwatangaje yuko Covid n'abandi bihugu byagiye bivuga ko Covid yarimwe n'abanyamerika n'abanyaburayi kugira ngo bagire ibyo biba ku isi bagurisha inkingo n'ibiki byose amafaranga bayabone ati ubu ngubu noneho ikiza cyo kirenze ibindi byose bigaragara yuko nyine nko kubacyura ati horamuteza ibyago isi yego ari nabwo ndimo kugusubiza yuko Iran wambajije ati Iran biterana ibyo bihugu byose nuko ibyo bihugu biteraniye bikaza gufasha Amerika na Israel nuko byaba bariye ba Amerika na Israel mu gihe na Iran nayo ifite bariye bayo kandi nayo bakomeye ifite Iran nayo ifite Uburusiya ifite Ubushinwa sibugo bikomeye cyane ndetse bishobora no kuba birengeje na Amerika nubwo wenda bitaragaragara neza hakabaza Pakistan nayo yatangaje ko Israel niyibeshya ikarasa kuko Israel bagaragara yuko uburyo usumbirijwemo nta yindi ntwaro ifite irenze ishobora gukoresha ku buryo yapfukamisha Iran cyetse ibindi ntwaro ivuye nko muri Amerika cyangwa ahandi hantu urumva Israel barimo hari amagambo arimo kuvuga yuko ishobora gukoresha n'intwaro za kirimbuzi igatanya kuzikoraho za zindi nyine hari intwaro za kirimbuzi nyine urasa zite zirimbura cyane ariko zikagira ingaruka zigiye kirekire yego izo ngizo rero ibindi bihugu byavuze yuko nibiramuka ikoresheje uburozi bwa nucleaire cyangwa ikoresheje intwaro za kirimbuzi nayo bitegure kandi ibyo Pakistan yabitangaje mbere gukora amasezerano ari ibihugu bidafite intwaro za kirimbuzi ngo Iran muramutse mirashe intwaro za kirimbuzi yo itazifite ibihugu bifite intwaro za kirimbuzi birahitabara bigata nawe birasa wa wundi bazirashe warashe wa wundi yego umva rero n'intambara ya kirimbuzi nayo birashoboka kimwe wenda sinzi niba ntambara kirimbuzi ariyo bita iyisi ariko ikigaragara impande zose zirarasana nkuko wambajije uti wabona hazatsinda nde ntago wamenye uzatsinda kuko ye bigitangira numvaga Iran nanjye izatsindwa nkurikije ubuhangange bwa Amerika nkurikije uburyo itangazamakuru ryamamazaga uburyo nyine ibitwaro ubushobozi bwa bira bihugu biki mbere hose n'abantu bose n'iki kintu cyabashituye yego ikindi twamaze kubona yuko Amerika n'uruhande rwa Israel n'abantu babeshya sawa we ntago mwabibonye se yego nk'urugero abantu bafashije gufata Maduro ko umupilote mbere yari yabyanze batwaraga Maduro abafashe gufata Maduro barabambuye Iran bigize gukorana deal na Israel yo kubaka urugomero rutwara amavuta bya miliyari na miliyoni 100 miliyari y'amadolari na miliyoni 100 none Israel bwira Iran ati byubaka Iran irabyubaka ati tuzabasubiza birangira Israel ibambuye yego ni byinshi cyane bagiye bakora byo kubeshya ndetse no kubeshya ngo Israel Perezida wa Amerika ngo Iran twarayirashe ku buryo twayiciye ubushobozi bwo kurasa ku bijyanye n'imizinga 90% ku bijyanye na drone 95%. Urumva? Yego. Ejo bundi akavuga ngo Iran yacitse intege ngo ni nk'intare ifite ibihanga itagize.
idafite amenyo. Ejo yavuze yuko Iran bayisibye ku ikarita y'isi. Urumva ni ibintu bitumvikana. N'undi munsi kumva arimo kuvuga ati twebwe tugiye guhagarika intambara kubera yuko ibyo twashakaga twari tugamije twazigezeho. Abarebera kurera iby'intambara n'abakurikirana bakavuga ati ahubwo Amerika yabuze ukuntu yivana mu ntambara. Urabona imwe irashaka guhatira Iran kujya mu biganiro. Ikindi gikangisho ngo Amerika yashyizeho no kuba perezida w'inteko ishinga amategeko, barebye babona perezida w'inteko ishinga amategeko wa Iran na minisitiri w'abanyamahanga wa Iran Abbas Araghchi aribo bantu bafite bavuga ari kumvikana ku buryo abasirikare ba IRGC bashobora kubumva. Yego. Noneho bakumva yuko baramutse bemeye ibiganiro IRGC nayo yabyemera. Urumva buro bababwiye yuko ngo Amerika yatangaje ko nyuma y'iminsi 5 bataremera ibiganiro izabo. Apple twamaze kubona ko Iran kwica umuyobozi, system irakomeza igakora n'undi gakorosha, wagira ngo gupfa ku muyobozi wabo system ngira ngo none bihita biyongera imbaraga zikomeye, itikora kurushaho sinzi ntabwo igicika intege. So ubwo ngewe mu busesenguzi bwanjye intambara gitangira nabonaga Amerika bitewe nuko nyine ari Amerika na Israel tukaba tubizi ko ari igisike gikomeye mu kirere. Urumva ariko tukaba tutarabona abantu barwanye ku butaka ngo batsinde, ariko twumvaga nyine bashobora gutsinda Iran cyane nk'igihugu cyari kimaze igihe mu bihano, kimaze igihe cy'imyaka myinshi mu bihano, kandi ibihano bikomeye cyane by'ubukungu, sibyo? Ubwo rero ngiye numvaga bazayitsinda. Ubu ngubu rero kugeza kuri uyu munsi ku munsi wa 28 aho bigeze ubu ngubu ntawamenya uwatsinda, cyane cyane no kubona abatsinze abateye aribo barimo gushaka ibiganiro, abatewe ndetse aribo twakwita underdog, aribo nyine abo twabonaga nk'abanyantege nkeya, aribo badashaka ibiganiro. Udashaka ibiganiro bisobanuye iki? Bisobanuye ko afite ubushobozi bwo kurasa. Ikindi nuko Iran imaze kubona Bahrain itangaje yuko imaze kurasa ikigega cya Bahrain cy'ububiko bwa essence n'amapetroli n'iki by'amagazi gikomeye cyabo nyine cya bukungu bwabo, cya kimenyetso cy'ubukungu bwabo bukomeye. Bahrain gatangaje n'amakuru Iran yavuze yuko ibi abasirikare bari abaza ku butaka boots on the ground noza President Trump avuga igihugu cyose bazanyuramo, banyura muri Leta z'Abarabu, banyura muri Bahrain, yego, banyura muri Saudi Arabia, banyura muri Qatar, ubuzete bituma noneho batangira gufata ibyo bihugu, noneho bagaba ibitero byo kwataka gufata ibyo bihugu no kubyigarurira. Ubwo kandi biragaragara ko muri bya bihugu Iran bishobora kuyorohera kubera yuko abaturage ba Bahrain nyina ngo bayibonye barimo kurasa Iran irimo kurasa base za Amerika ziri muri Bahrain, irimo kurasa n'inyungu za Amerika ziri muri Bahrain ifatanyije na Bahrain, abasirikare mu murwa mukuru nako abaturage mu murwa mukuru barimo kubyina insinzi. Urumva? Uribuka Israel irasa muri Iran mu ntambara y'iminsi 12, noneho Iran nayo igasubiza. Bo bayubwa mbere babona ibisasu biva ku kindi gihugu bijya muri Israel, baramenyere ko Israel izo ikica kigendera. Urumva? Bo bareba icyo gihe uribuka ko ibihugu byose byo mu Barabu byose abaturage bavuye mu mazu bakabyina. Noneho bakanafotora za misile za Iran bameze nka wajya nk'Imana irimo kumanuka. Yego. Bigaragara ko Iran igiye gufata bya bihugu abaturage bahari bayifasha. Ikindi gikurikiyeho narimo kubona na ahantu bari abantu ba boots on the ground ngo bashobora kunyura, baravuga ko bashobora kunyura muri Iraq. Ubu ngubu bifitwe n'abashiya, kandi abashiya na Iran n'abashiya, sibyo? Nukuvuga ngo kandi ikindi gikurikiyeho ejo bundi mu minsi ishize ingabo za Leta z'Ubumwe za Amerika zakoze ikosa zirasa ku birindiro by'ingabo za Iraq. Ubu nuvuga ngo ingabo za Iraq zemerewe byemera amategeko kuba zarasa nazo ku ngabo za Amerika. Yego. Ubwo rero urumva sinzi ukuntu bazatuka muri Iraq. Niba tuka muri Iraq se bakaza Iraq ikabaturuka inyuma na Iran ikabaturuka imbere, umva bizabisobanuye iki? Bizabisobanuye ko za boots on the ground bazohereje mu muriro. Ye niko mbyumva ni nako mbibona muri kije situation geographique yari ahantu n'uburyo ibintu bihagaze. Hanyuma tukaba tuvuga yuko rero intambara hazacu wambaye. Oya, biranagoranye cyane kwinjira ku butaka bwa Iran. Abasore ba Iran bitoreje muri kiriya gihugu bakitoza kurwanira mu matano bakivukiyemo. N'ubu ngubu bazovuma butandukanye. N'ubu ngubu naburiya byo bavuga ngo Amerika ngo ifite marine ikomeye. Marine n'abasirikare barwanira mu mazi. Mu marine wo muri Iran afite ubushobozi bumara amezi 6 mu nyanja mo hasi kundi. Mu gihe wa Amerika nta n'icyo yamaramo. Urumva iyo sandukane urimo. Uvuga ngo baritoje bikomeye, barahazi mega ni nko kwifi yabari mu nyanja. Baritoje noneho naburiya buryo bazanye. Ikindi gikurikiyeho bavuze ko amato ya Iran bayamaze yose. Aho ngo nkubwiye muri Bahrain, aho ngo barashibye bigega bya essence bikomeye n'ibya gaze. Ibyo ngibyo byarashwe n'ubwato bwa Iran.
bwacuburukiye ku nkombe burabituraguritsa burongera buragenda. Urumva icyo ni ikintu kigaragaza ko nubwo bavuga barwana ku rugamba ariko inyuma y'urugamba bakora diplomasi zihisha zimaska zihisha ukuri kuri ku rugamba. Kandi utangiye guhisha ukuri ku rugamba no kuvuga ko burimo kugira gute gutsindwa muri kugenda utsindwa. Urabona ama video ibinyamakuru byose by'Uburayi byerekana Tehran irimo gushya, sibyo muri Iran. Yego, urabona berekanye ahantu Israel irimo gushya ni hakeya, ni ibinyamakuru mu bihugu by'abara barabona berekana ahantu birimo gushya, no kunyuza kuri Al Jazeera ku bindi binyamakuru bya RT. Ubwo ni RT, ubwo ni Russia Today. Yego, ubwo ni ibinyamakuru bya Tasnim. So ubwo rero tukaba aruko twanzuye ikiganiro cyacu. Amakuru nakagaruka, abadukurikiye rero mudukore kuri subscribe no kuri like, mudukorere na share, mukore na comment kugira ngo tujye tubasha kumenya ibyo mukunda, kuko nimwe dukorera hanyuma dukore inkuru nzindi nziza zijyanye n'ibikenewe, cyangwa se niba naho dufite n'ikosa mudukosore, ariko twebwe nta hantu tubagamiye, turi abanyarwanda, ntabwo turi abanyayirani cyangwa turi abanyamerika cyangwa abanyayisiraheli. Yego, tuvuga amakuru nk'uko ahari y'ibiriho. Hanyuma izindi nkuru rero zirimo kuvugwa nuko M23 tugarutse muri Kongo mo gakeya. Yego, ari umuryango basinyanye, no muryango babandi bita ngo humanitarian, babandi batera inkonga abafite ibibazo. Uzi ko bushize M23 yaranze gufungura ikibuga cya Goma. Yego, hanyuma ikababwira ati mujye mugenda mugende mutete u Rwanda, mujye munyuza ibimfashanyo z'abamerewe nabi ku kibuga cya Rubavu, hanyuma zambuke n'amamodoka. Birashoboka ko iyo option itagikoze, hanyuma niba basinyanye nabo bazungu, bigaragara ko na M23 nayo bwayo imaze kuba leta ukwayo uko bigaragara. Niba mbere basinyanye nayo n'abandi bazasinyana nayo. Hanyuma ikindi twavuga ni umuganga wo muri Kongo. So uwo muganga rero ni umuganga ubyaza wo kuri centre hospitalière do Kikore. Uwo muganga rero yagaragarimo kubyaza umugore, arimo kumubyaza, amaze kumubyaza amudoda nta kinya. Umugore bivuga ko yapfuye, ariko nabonye abantu bose babyamaganye, ariko bivuga ko umugore yari umurwandofone cyangwa se akaba ari umuswahilofone. Iyo tuvuga umurwandofone tuba tuvuga abavuga ikinyarwanda muri Kongo, umuswahilofone tuvuga abavuga igiswahili. Bivuga ngo andi moko yose yamaze kubishyiramo ibita abanyarwanda, niyo mpamvu no kubafata nabi. Ariko nabonye minisitiri w'ubuzima wa Kongo yavuze ko biteye isoni, ndetse ngo muganga bagiye kumukura ku kazi ku buryo azarinda apfa atongeye guhura n'umurwayi. Uwo muganga akaba ngo yakojeje isoni Kongo, ndetse agakora n'ikibazo gikomeye cyane, bagakora nyine amahano, agakora icyo bita skandale. Yego, so tugarutse no mu Rwanda, hari umudepite wo mu Rwanda witwa Marie Rose Mureshyankwano. Marie Rose Mureshyankwano yavuze ko yabwiye inteko y'amategeko y'u Rwanda yuko uburwayi bwo mu mutwe mu Rwanda bumaze kuba ikibazo gikomeye cyane, ngo abantu bane bo mu Rwanda bari kumwe haba harimo umwe urwaye mu mutwe, ndetse aranavuga ati n'ahangaha mu nteko wasanga barimo. Avuga ati rero twite ku kibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe mu Rwanda. So amakuru nakagaruka. Yego, reka rero ngushimire, ndumva twasoreza aha, nshimirana buri wese wari udukurikiye udahwema kutwereka ko turi kumwe umunsi ku munsi. Nakagaruka, ciao ciao, Imana ibarinde. Sawa, Imana ibarinde.